Chief Minister Okram Ibobine healthcare sector na mahaki government ki ahanba priority ni haina fongdokre. Khulai paiduna lal horiba singna khulai thadokuna national mainstream da lakna bahona bana leiba ki aphaba oigani haina Chief Minister Okram Ibobi singna fongdokre. Amasung Onaba Kishorna Manipur gi Tarataru Suba Chief Secretary oina ngasi thaupuba hokre. Mayam Bakurumjani Tom Ning Birbasi Impact News ni Pinky Okram na hujipungza si Faubagi Maruiba Pausing Mayam the Pizari. Jenims na awang nong pokta makok thangba analayan ki mafam ama oibang ngamnanaba anaba singbu minungsiga loinana ningthina yengbinaba Chief Minister Okram Ibobina Jenims ki medical fraternity amadi nursing staff sing da haikre. Wafam asi Chief Minister na Jenims ki auditorium da pangthokiba numit nini ki oiba API East Zone amadi 5th Epicon Manipur chapter English ngani ke subna tara mangagi mangasuba annual conference amadi auditorium sangabagi thoram da phongdokhibani. State government ki makok thongba priority di healthcare sector ni haina Chief Minister na makhata ki. Pung kungamari analayeng ki khudong chaba lehanaba athuba matamda Jenims campus manungda Professor Singhi quarters su saragani hairi. Sir chattet ka kuntra leiba auditorium asi punna lupa koti tara taruka 10 changna sabani haina nauna khalaba Chief Secretary Onava Kishore na phongdoke. This is my humble appeal to all the medical professionals, whether it may be professors, more particularly nursing staffs. I would like to appeal, please show your sympathy to the patients with humanity and with dignity for entire satisfaction of the patient. Only then the glory of this institution will raise up even up to the sky. Let us try to create the facilities and available only when the entire people of Manipur will thank and will praise the Jenims authority and more particularly medical professionals. Conference asigi organizing secretary Dr. K.S. Lokeshwar Singh na hairiba numini chupna pangthokadaba manga suba annual conference asida state asigi mapandagi punna delegate ni furom na saru yagani haina phongdokhi masigi session da launa kan balaina gi matangda khananaina ki. Is zone the Gilakpasi, Mapandi, nearly 40 delegates in the Lai, and the Yakogi Manipurina 270 restart away. And totally delegates Yami, Rimska, the Yakoi Jenimska, and the Gidimapanda, private labor doctor, physicians, more knowledge, update of Tavnina, and say treatments in Sigi, Adugi cooperative of Quigi Pony. Aduna, this is a Quigi, the same Nagadi, Quigam Kanaba prospectively. As you can in Kali, a Quig Sata seems to develop only Tamoni in Kali. Chief Minister Okram Ibobi Singna Khulai Paiduna Lal Horiba Singna Khulai Thadoklaga political dialogue Tawduna national mainstream da lakna bahona bana leibaki aphaba oigani haina phongdokre. Ngasi Mantri Pukhida leiba IGAR South campus da and Emergent Manipur the way ahead haiba hiram asida pangthokadaba nongmaki oiba seminar ama hodokpagi thoramda wafam asi phongdokhibani. Thoram aduda Chief Minister Ibobina makha taraduna militancy gi problem leiba amasung ngaihak leitana ban blockade tawba maramna chawkhat khongthang gi maikaida changsin bada achauba khurau thangli. Pumnamak oiduna su paliba government asina afaba administration amagi makhada leibak miyamda chap manaba opportunity pinaba hotnari haiki. Haudokpagi thoram aduda Manipur Legislative Assembly ki Deputy Speaker Pesro Simre, PSED Minister I Hemo Chandra Singh, Manipur Government ki makok thongba official Singh, IGAR South ki makok thongba official Singh amasung mahairoi kayana saru yake. Ngasi ki seminar adugi technical section da akhang ahi singna insurgency in Manipur, development and inclusive growth in Manipur, Indo-Myanmar relation, changes and opportunities amadi tongan bahiram sing da wanghangki. Manipur, a place of immense tourism potential, and fortunately, despite this strength, we have not been able to put this into good use. We are back with the problem of militancy. Because of this, we are till today under development and poverty. We do recognize that peace and progress and prosperity go together. We have taken up several welfare
runs, blockades, and widespread extortion have been hindrance to our endeavors. हौदोकपगी थौरम अदुदा सरू याखिबा GOC 3 Corps की Lieutenant General Bipin Rawatna खुलाई पाइदुना लाल हौरिबा सिंह लाक्सिनबा हाइदुना चथरिबा सु असि यामना चावना माइ पाकपा ओइद्री Security Forces अमसुंग Insurgent Group सिंगी मरक्ता खुद थोकनबगी चांग हंथरबसु ngahak leitana bom pokai hanba amasung extortion tawbana lamdam asigi chawkhat khongthangi maikaida changsinbagi potential sing adu arembada tahalle haiki. Over the years, the underground groups have been thrown out from the stronghold into Myanmar, and the violence levels are largely under control. In spite of this, large sections of the society do not empathize with the security forces or appreciate their role in keeping peace in Manipur. The first and foremost step for engaging underground groups in Manipur would be the initiation of identifying common ground which are acceptable to both the conflicting groups and the government machinery through an inclusive mechanism. The contradictory demand of various insurgent groups will have to be amalgamated in consonance with the voices of the people to reach a practically viable solution for bringing normalcy in the state. Manipur miyamna yelhomi kannabagi changsinkiba ihobu kanglub ki irang thokhalaga aremba tahana bohonarakliba India gi thong asibu yaningdaba phongdoktuna lengak mapu oiriba Bharatiya Janata Party gi thabak thoram sing thingbagi khongthang ama oina party asigi youth wing na October gi tang marida siliba mega marathon da athingba thamle haina Maoist Communist Party na thadoropa cherol amada khangalakli athingba asigi mayokta BJP amadi masigi frontal organization ki member sing na saru yaramba thoklabadi matung tarakpa thoklakpa afafattagi चा खुदिंगमक BJP ना पुगदबनी हाइरी नाकलमरोमदा तांगमरीदा पांगथोकदौरिबा मेगा मराथन असिबु थिंगबा ओइना जनरल स्ट्राइक चथगनी तौरंबा दुदी मतम खरगी ओइना यैथोकले अदुबु मेगा मराथन असि थिंगबगी मतांगददी करी अमता कोमथोकपा तौरोय हाइना माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा कॉमरेड नोंगलेन मैदेना थादोरपा चिरोल अमना खंगलकली O Navakishore IAS na Manipur ki tarataruk suba Chief Secretary oina thaupudu ahan ba maitei macha amana Manipur ki Civil Administration Service ki makok oiba ngamkhre ngarang Department of Personnel and Administrative Reforms teki Manipur ki Governor na thokpa cherol amagi matung inna Manipur ki hanagi Additional Chief Secretary oina thaupuram O Navakishore bu Chief Secretary oina khalle haina lauthokibani nauna Chief Secretary ki thaupuba haukraba O Navakishore bu ngasi maha ki office chamber da department ki makok thongba officer singna taramna okhi achamba imung amadagi haurakpa IAS officer O Navakishore na willpower amadi determination amaga loinana hotnabale leptrabadi apamba aningba pumba fangba ngami haibasi lengraba wafamni Manipur gi naha singna hotnabale piganu ninghanabiganu haina O Navakishore na appeal tawrakli mi amagi masagi willpower leraba determination leraba hard work tawragadi kanna bu honaragadi soidana mana phangiba pandamdu it all depends on hard work and the determination and yamna hard work tawbiu yamna laik pabiu sana khonabagi thabaksu sum thawai yawbiu Manipur gi danatana India gi amasung Prithvi gi sugum lamjen sida competition sida yawbi dana makok thongba du oibiu Manipur ki office singda file process ta yamna tapliba si kokhanaba honabada e-file clearance ki mateng lawgani haina O Navakishore na phongdokhi Manipur gi khara manu hanjinba mafam singda mapung faba administration lehanaba honanaba ahanba pandam oigani loinana district khuding makta leriba deputy commissioner amadi makok thongba officer singa toina meeting amadi field visit tawduna miyamda thajaba purakna honagani haina su chief secretary na makha takhi rural area amasung hill area da khara mapangal kankhal anba pami last few years sida koigi law and order situation phatki dabadagi koigi officing si amana far flung area da operate over difficult oibadagi district headquarters da tawu khara yauri masi hojikti law and order situation si yamna phagal avanina hai officing si mahar masagi hana leba mafam sida restore tawna ba physical files nataba everything si electronic format ta onthoga ngasagi officer amadagi officer amada chatpa aduga clearance file da electronically some computer da lawba aduga ai hodoke na kana honajari Manipur ki assembly constituency hompu ki elector singi draft electoral roll sem sabalore voter singna magi electoral registration officer assistant electoral registration
ऑफिसर अमदी बूथ लेवल ऑफिसर सिंगदगी अक्टोबर की तांग अमदगी तांग कुंट्रा फाउबगी मनुंगदा लाक्तुना येंगबीबा यागनी हाइना मणिपुर की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ओ नवकिशोर सिंहना थादोरकपा चिरोल अमदा खंगलकली मियामना करीगुंबा असोय अंगाम सेमदोकनिंगबा अमदी यानिंगदबा लैरगदी लाक्लिबा नवेंबर की तांग कुंगमंगा फाउबगी मनुंगदा कंप्लेन तहौबा यागनी अमदी सेमदोकलबा फाइनल इलेक्टोरल रोल अदु मथंग चही इंग्लिसिंग अनिगा सुपना तरा तरुक की जनवरी 13 फाउबदा येंगबा यागनी हाइना चिरोल असिना मखा तारी अक्टोबर की तांग अमा असिबु मालेम सिनबा थुंगना कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरफुतरा दगी हौना मालेम गी अहल ओइरबा सिंगी नुमित हाइना पालन तौनबगुम मणिपुर दसु डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न सिंदुना सस्टेनेबिलिटी एंड एज इंक्लूसिवनेस इन द अर्बन एनवायरनमेंट हाइबा वाखलोंदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगबल कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे सोशल वेलफेयर एंड कोऑपरेशन के मिनिस्टर कुमारी ए.के. मीराबाई देवी अमदी डॉक्टर रंगीता बली वाइखोम डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मणिपुर याउना पांगथोखिबा थौरम अदुदा खांगबोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए ओक्रम लंधोनी ना थौरम अदुगी खुदोंग चाबा लौरदुना इमा इपाना अखोइबु चाउनबा सेंबिरकपनी अखोइना मखोइगी तौबीमल काउफम थोकते अखोइना मखोइबु नुंगसिना लोइना बिगतबनी हाइखी तोंगान तोंगान फुरुप कया की अहल ओइरबा मियोई कया खुदोल पोट पीदुना इकाई खुमनखिबदा नतना अपुनबा चाकलेन अमसु चामिनखिबगी थौरम अदुदा सोशल वेलफेयर एंड कोऑपरेशन के मिनिस्टर कुमारी ए.के. मीराबाई देवीना अहल ओइरबा सिंगी खुदोंग चादबा सिंग अदु खंगदोकलदुना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ना मणिपुर ओल्ड एज पेंशन अमदी इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन सु लेकाई लेकाईदा येंगदुना अहल ओइरबा सिंगी खुदोंग चाननबा पेंशन येनबगी थबक पाइखटख्रे तसेंगनमक अहल ओइरबगी मतम हाइबसे यामना पुंगनिंग नुंसिनिंगाय ओइबा पुंगनिंगदा अइकोइ इशुना इजाना हन्ना येंबिरतबा मतमदा अइकोइबु कराइदा हाइदना अइकोइ पुंगनिंगदा फाउरिबा नुंगाइदबा मयामसिंगदो मदु अइकोइना इजादा डिपेंड तौबा ngamaktaba इशुना ngasi अइकोइ मकोइना हराव हरावना तौबिरतबा मतमदा फाउरिबा पुंगनिंगी नुंसिबा नुंगाइदबा कयासिंगदो खबे खक्तंग ओइरबसु कोकनबगिदमक्तनी हारिबा अइकोइना ओल्ड एज पेंशन पीदुना अहनसिंगबु करिगुंबा खरद ओइरबसु सेटल तौनबा होनरिबा मसिदा नतना तोंगान तोंगानबा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट मापनदा पाइखलिबा एजेट होमसिंग लैरिबा कना लेजद्रबा अइकोइ अहनसिंग लैरिबा महाना मसु नोमदुना सुजन नोमजबदी ngamdraba mayamsing ado madugidamata leifam oinabagidamata एजेट होम कयामा अइकोइना सारी मालेम के अतई मफम दा पांगथोंगनबगुम मणिपुर दा सुंगसी सीनियर सिटीजन्स डे मणिपुर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने सिंदुना ऑल मणिपुर वुमेन्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स पुराना राजबरी नोंगमईबुंग दा पांगथोखरे ngasi की थौरम अदुदा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इम्फाल ईस्ट की ए न्यूटेनेश्वरी देवी एडवोकेट सी.एस. बिमोल चंद्र सिंह एडवोकेट सलाम देवानंद सिंह एडवोकेट थियाम राजकेशोर सिंह अमदी ऑल मणिपुर वुमेन्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट के बिनोदिनी न चिंबा ना अथोइबा मिथुंगलेन ओइदुना सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेनना सीजीएमए न्यूटेनेश्वरी देवीना फोंदोरकपदा हौजिकी मतमदा अहल ओइरबा सिंबु ताथी ताओइना तौबीरगदी आइनगी थोंगदा मतिक चाबा चैराक पिननबा चना पथाप लैरे हाइखी नहासिंगसिना अहन कर्म व्यवहार चटकनी खंगदबा अमदी अहनसिंगसिना अंगांसिंगसिदा कर्म मियंग येंगनी हाइबा सिदगी अयाम थोरकपसिंग असे मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीना सीनियर सिटीजन सिंगसिदा करिगुंबा मसा मसुसिंग नत्रगा अतोपा समाज के फिबमदगी मखोबो नहेटपीरबा ओटपीरबा अमोइ हकमटपीरबा होइदी आइन की ओइबा अखोइ लमदा अखोइना मखोइदा लेमना लीगल एड पीगनी हाइबा मेसेज से थमजगे ngasi numit asigi saruk ama oina senior citizens forum Imphal East na sinduna sustainability and age inclusiveness in urban environment haiba theme da International Day of Older Persons Englising enega subna taramanga ngasi multipurpose community hall wangkhai kaithel asangbida pangthokre ngasi ki thoram aduda national awardee hanjabam nandakishore sharma chief guest senior citizens forum ge advisor retired IAS chungkham birendra singh na president oina saruk yakhi hariba thoram asida ya school assembly constituency ke MLA ilangban chan amasung IMC ki ward number 38 ki councillor Y Ratikant su saruk yakhi Y Ratikant na impact news da phongdorokpada numit asi palan tawbagi mahutta macha oiba singna mayum da leiriba mama mapa oiba singbo luna chana tawbiban hena mapung fagani haiki
International Old Age Day na thamakpasi akhoi yumda laiba ahal lamansing moigi wakhan choisalakpa brain choisalakpa singbu akhoi yam hanjana khalandinaba akhoi lamda tawnarakpa masi ahal lamansingda priority piba yumdura laiba ahal lamansingdu yam phajana seba tawningba kaida soigi de kaidogige haibe wakhalda thambira aduga masa masu sing oiba sing akhoi ahal lamansinggi damakta ene thabak sapa thorong khodimakta ningsingbi baibase mathau tabani ngasi malem pumbada International Day of Older Persons palan tauriba sigi saruk ama oina District Social Welfare Office Imphal East amadi Social Upliftment Welfare Organization suwona sinduna kunga manga suba International Day of Older Persons Englishing aniga supna tara manga palan taukre nongmai bungda laiba suwogi office da pangthokiba thoram aduda Imphal East District Social Welfare Officer K Romesh Imphal Municipal Council ki ward number kunga mathoi ki councillor KSS Umesh amadi ward asigi member Pukhrambam Suraj yauna Imphal East District Social Welfare ki official singsu saru yaki thoram palan asigi saruk oina Imphal Municipal Council ward number kunga mathoi da laiba ahal oiraba mioi singda kambal pidune ikai khumnaba utkhi ahal oiraba mioi singbu ikai khumnaba amadi makhoi gi angamba mateng kharadang oirabasu pangnanaba pandamda Imphal East District amadi suwoga khusamnaduna ngasigi thoram asi pangthokpani haina Imphal East District Social Welfare Officer K Romesh na phongdoke aduna koina piningiba message di kasai ahal laman singjibu zagra samto ju thakmai naraga nungsina harauna ngaktang orju punsigi kodong nuaitaba marakta da minute amato orju mokoida momon noksanabagi pandamda koina asamba khudol amktang piraga tongna wakhan nungaina ba sinjabane koina ngasi malem gi mafam sinba tungna ahal oirba singi numit palan pangthok nabugum Thobal district ki tongan ba mafam singdesu tongan ba organization singna pak sanna pangthokre Wangjing Women and Girls Society Wangjing na sinduna society asigi holda International Day for Older Person gi palan pangthoki thoram asida ahal oirba singi mafam da khudolpot tamduna ikai khumnaba utkhi Directorate of Economics and Statistics Manipur na contract basis da firm khara lawgadauri statistical officer ama IT expert ama amadi data entry operator kuntrani kauriba firm sing asina mathang chehi gi March tha fauba contract ta thabak tawgani firm sing asibu apply tawningba candidate singna www.desmanipur.gov.in dagi application sing download tawba yagani haina Government of Manipur Directorate of Economics and Statistics na thadorok pachirol amana khangalakli Chahi asigi October gi tang kunga mapanda lup taret ki apunba committee puya mai tha ki bagi apunba ningsing lup na sinduna puya mai tha bagi thoram pangthok lagani hairi akom lup kanglai pakna chahi kaya gi mamang dagi sinduna pangthok lamba thoram asi handak chahi dagi hauraga puya mai tha bagi ningsing numit thoram asi khara hena pangthok chawthokpa lup asiga loinana apokpa marup Manipur Pandit Loisang Kangla mai kanglai ima lup Panthoibi Sindam Sanglen Chanura Lamjinglen Kanglai Paka amata oina punsinabani haina apun balup asigi chairman Laningba Mangina Fongdoraki ngasi paumi singa unaba amada apun balup asigi chairman Laningba Mangina hai handak chahi asidagi hauraga adungai ingkumja lising amaga chatret ga kunthraga nithoi October manga meragi tara tare ni panbada puya mai thakiba numit asibu ningsingba oina thauram asi mapung fana pangthoknaba haiduna miyoi nipana saba committee amasu semle numit asida lamdam asida leriba mipum khudingmakna khenaba pumba thadoktuna ningsing thauram asibu mapung fana pangthokminasi lamdam asida mara chetpa tangdu leitaba mafam ama oihanaba punna hotna minasi haina Laningba Mangina appeal tawrakli Ani thokningai maram leite maram de Saitharung kumbasi Manipur ge State Chronicle ni internationally recognized over London na khangaba world power number 1 sina aduna asida imam oidadana tawragadi khuleba ki kangkhong chairane beli paksi tangdu leita debje ko manabi asoba ama khonang thaba superman no saras damas ko ba plans ki like pokto adugi sam manaba ma ngasi si leirabina mayam puya mai thaba da sei na bismai kokcherani
इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की सगोलमांग पब्लिक हेल्थ सेंटर बु रेस्टोरेंट ओंथोक्तुना सेंटर अदुदा थबक पुरंबी नुपी डॉक्टर अनि अमसुंग नर्स लैसाबी अमबु मोय थेम तौरगा नमदुना इज्जत तेमसिनबगीदमक हेल्थ सेंटर असिदा मेडिकल ऑफिसर ओइरिबा खुराई लाइरिक यंगबम लैकाइदगी सगोल सेन इबुंगो चौबबु कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी पोइरै मैतै लुपना चैबी चैथेंग पीबदा मियामना लाना लौबिगनु हाइना फोंदोरकली इबुंगो चौबा असिगी असोइबसिंगबु सेमदोकचनबा ngakpira faubada layengba lakpasingda makhatana fataba sajat asi makhatana chatharakpadagi chaitheng pinabagi warep asi lawrakpani haina cherol asina makhatarakli asigumba fataba thabak asigi mathakta medical officer oiriba asiga center ki supervisor oiriba tangkham lamkhaidagi kangambam ingochaga manaraga ana layengi thadorakpa lupa lakh homfu naronda haidoklambagi damak numit humnigi manungda lup asiga wakhal taminagadabani haire मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस कमिटी की नौना प्रेसिडेंट खलकलबा कुमारी एल तिलोतमा थांगमैबन ब्लॉक महिला कांग्रेस कमिटी के यामलबा नुपीसिंगना ngasi हराव तयामगा लोइनना थांगमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी दा हंदक पांगथोकदौरिबा मरक्की मिखल असिगिदमक अमना अमबु हुंदुना ngangnबसु हौनरकली थांगमैबन ब्लॉक महिला कांग्रेस कमिटी न सिंधुना थांगमैबन हिजम लेकाइदा पांगथोकिबा ngasi gi thauram adu gi tanja lauraduna मनिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की सेक्रेटरी सु ओरिबा थांगमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की कांग्रेस मिरेप ओइगदौरिबा ज्योतिन वाइखोमना इस असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी असिना हाना एमएलए ना पाइखतखिबा चौखत थौरांगी थबकसिंगी मतांगदा ओपन डिबेट अमा तौनसी हाइकिबा वाफम ngasi gi मिफम अदुदा नहौना ना पुथोकी महागना हाइकिबदा इम्फाल मयोलदा लेरिबा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी असिगी एमएलए अमना टर्म सुदना करिगिदमक डिस्क्वालीफाई ओइरिबनो हाइबा मियामना खंगनरबा वाफमनी मसी पॉलिटिकली मैच्योर ओइबा वाटपा अमदी थाक नेमबा मखलगी पॉलिटिक्स तौरुबा अदुननी हाइकी महिला कांग्रेस की नौना प्रेसिडेंट ओइरबा कुमारी एल तिलोतमाना मणिपुर की पॉलिटिकल हिस्ट्री दा चीफ मिनिस्टर फाउबा पुथोक्रबा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी असिदा रूलिंग पार्टी के एमएलए अमा पुथोकपदा थांगमैबन की नुपी सिंगना मरु ओइबा थौदांग लौफम थोई हाइकी ngasi bawda thamai bandagi MLA amata disqualify tawdri karigino ngasi disqualify tawriba maturity watpa ranchi gi foundation yaudaba ngahaki paisada natraga mingonda oidaba khara sandoga election tawne na honarakpadagi ne ngasi leitaba housing scheme shuklak lakriba housing scheme pigani na thamai bangi kachin goyada pata khomjanba paisa khomjanba tongan ba document jing khomjanba se ako yam laibak thiba poramane ngasi phawada bharatna congress da lisang sina sason torpu matamda congress party ki scheme natraga adu ki scheme na lakko yaw prabra laive scheme khudimak manipur praja ki damakta india government na pm thoba takhung All Manipur Progressive Farmers Association Amphagi President oina thopuramba singjamai chanam pukri mapandagi joy nomai them ngasi nungthil thamoi gi anaba amadagi khangaudana laikhidre mahak masagi chahi homfugani pan sukre mahakna laikhidabada amfana khudaki oiba mifam ama pangthoktuna minute ani tumina leptuna ikai khumna ba uttuna laikhidabagi thawaina ingna chikna leiruna ba thauni jaki mahakna laikhidaba asina amfa amadi lamdam asigi oina mensin ba ngamnaroidaba awat pa male horagani haina amfana awapa phongdorakli Retired District and Session Judge C. Upendra Singh na ikhang khangaudana laikhidabada All Manipur Bar Association na awaba phongtokpagi thauram ama ngasi Chairap Court Complex da leiba Ambagi Office da pangthokre Justice C. Upendra Singh na laikhidabada amuko na so minute ani tumina leptuna awaba phongdokre Sagolban Kendra Development Cum Beneficiary Committee na so minute ani tumina leptuna awaba phongdokre Consumer District Dispute Redressal Forum Imphal gi lamyanba oiramba Justice Upendra na laikhidabada Consumers Club Manipur na su cherol amada awaba phongdorakli Miyoi ama nongmaina kaplambadagi laikanaba ngamdana North AOC gi Raj Medicity da laikhidre laikhidaba miyoi adu khabisoi sabal lekai MD Hanifa gi machanupa MD Manoj Khan chahi kunga taret ni hairi Imung manungi miyoi na phongdorokpagi matung ina Manoj Khan cheki yum saba mystery oina hauzik Khetrigaw da thabak sudana leiba miyoi ni ngasi numidang wairam pung marirom tabada mayumdagi mathanta thokraba matung leikai asigi Heptagon Club mapada mahaku masak khangdaba singna nongmaina kaplambani mahaki oi thangba thabakta chara nongmai maruna mafam tare thokna panbadagi dakfam lei laikhiraba Manoj ki tungda mahaki loinabi amadi machanupi aniga machanupa amaga lehauri haire
महात्मा गांधी की मपोक नुमित अक्टोबर की तांग अनिना लाकपदा मणिपुर की गवर्नर वी सानमुगानाथनना मियामदा याइफा पाउजल पिरकली लोइनना नुमित असिना लाकपदा महात्मा गांधी न चलंबा लिकलमदा चत्तुना जात बिजात खाइदबा नुंसी चानबा अमदी तरु तनानबा तंगदु लैताबा लमदम ओइनबा होटनमिनसी हाइना मियामदा अपील तौरकली मई इसिंग इंटरनेट अमदी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फरबदी मपालम की कंपनी कया मणिपुर दा लागनबगी ngaiduna leiri haina इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्पेशल सेक्रेटरी एन अशोक कुमार ना फोंदोखरे ngasi akampata leiba नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कुनगतरे लक्सुबा फाउंडेशन डे दा फोंदोखिबने थौरम अदुदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा अशोक कुमार ना हाइखिबदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असे हिरम खुदिंगमक्ता चंगदबा याद्रबा पोसकनी अमसुंग स्पोर्ट्स अमदी कल्चर दा ममिंग चटपदा नतना आईटी अमदी इलेक्ट्रॉनिक्स की लमदा मणिपुर असिसु मांगजिल थाना ह्यूमन रिसोर्स कया पुथोकलिबा मफमनी हाइखि ngasi pangthokiba foundation day aduga mari leinana nilitna maitai londa handokuna puthokpa adomgi electronics ki potlamsing checksin si haina koba lairik amasu phongki loinana foundation day asiga mari leinana institute asigi freshers mitsu ngasi pangthokibaga loinana manipur university na loba bca amadi mca exam da makok mathang taraba singda manamatum yenthoki इंग्लिशिंग अनिगा सुपना तरा मंगागी मणिपुर बोर्ड की मखादा पांगथोकिबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन दा मकोक मथंग तारक्रबा महिरोय सिंगदा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेमना ngasi mana matum yenthokre एजुकेशन एस के सेक्रेटरी सु ओरिबा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर के चेयरमैन आईएएस आइस दिलीपना एग्जाम दा मार्क वांगना फंगनबगिदमक पांबई कया सिजिनदुना चंगसिलिबा असि लाइबक थीबनी मार्क वांगबा होनबगा लोइनना मगुन लेबा मिसक अमा ओइनबा होनबा तंगाई फदे हाइना माहिरोय सिंगी मफमदा थमखी बोसेमना सिंधुना एमएफडीसी हॉल दा पांगथोकिबा ngasi की थौरम अदुदा हंदक चही की आईएसएसएलसी एग्जाम दा फर्स्ट पोजीशन ताक्रबी खुमन महिकोल स्कूल की मेलोडी खोइरोमदा सनातुला अमगी मेडल का लोइनना साइटेशन अमा पीखी सेकेंड अमदी थर्ड पोजीशन तारख्रबा सिंगदा मथंग सिटना तुला अमगी मेडल का लोइनना साइटेशन अमदी सेल ओइना लुपा 9,000 की मना पीखी बोसेमना पीखिबा अवार्ड की मथक्ता तोंगान तोंगान बा ऑर्गेनाइजेशन कुनगा मंगाना तोंगान तोंगान बा सब्जेक्ट दा ख्वाइदगी वांगना मार्क फंगलखरबा महिरो सिंगदा सेल की मना पीखी जोनोस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल दगी हरक्तुना तोंगान तोंगान बा सिनफम दा लेरबा स्कूल असिगी इंग्लिशिंग अमगा चमापन होनफुमरी अमदी इंग्लिशिंग अमगा चमापन मरफुतरा मापन बेच की महिरोय सिंगना हंतक चही की ओइना पांगथोकिबा क्लास 12 की एग्जाम दा पोजीशन लौरखरबा महिरोय सिंग तरामना ओखरे स्कूल असिगी ऑडिटोरियम हॉल दा ngasi पांगथोकिबा अचंबा थौरम अदुदा स्कूल असिदगी साइंस आर्ट्स अमदी कॉमर्स सब्जेक्ट्स दा पोजीशन लौरखरबा महिरोय मापन दा बेच अनि असिगी महिरोय सिंगना स्पॉन्सर तौदुना पीबा कलाचांद शास्त्री मेमोरियल केस अवार्ड का खुसिनखी लैमरोल खोजैकोल लैकोल इम्फाल सिंधुना लाकलिबा अक्टोबर की तांग अहुम थांग जनुमित की नुंथिल पुंग अमताबा मतमदा मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल हॉलदा लैकोल की तरागा मंगा सुबा मपोक नुमित थौरम पांगथोकनी हाइना लैमरोल खोजैकोल लैकोलना पाउजेलकले सदर हिल्स के मनुंग चनबा साइकुलदा कांगना चिकपदगी संदोकपा लैना जापानीज एन्सेफेलाइटिस नाबा थेंगनरकपदगी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम की मखादा स्टेट हेल्थ सोसाइटी ना मलेरिया डिपार्टमेंट ना अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोखरे अमदी कांगना संदोकपा लैनादगी ngaktoknaba हिदाक लांगथक कया कापथोखरे हाइरे ngarang साइकुल बाजार दा स्टेट मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर जामखो कामना लुचिंगबा टीम अमना कांगदगी संदोरकपा लैना सिंगदगी ngaktoknaba साइकुल बाजार की मफम सिंगदा फोगिंग सिंग कापथोखी लोइनना अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोकतुना खुंजा सिंगदा कांगना संदोकपा लैना सिंगदगी ngaktoknanaba कांखल सिजिनबगा लोइनना इरम नला लुना नाना थमननबा पौता कया सुपीखी लमलाई दलैबा लमलाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुलू नाना थमनबगिदमक हेल्थ सेंटर असिगी लमतु सेंबगी थबक चथखरे ngasi ayu angan bedagi hauna lamlai ki miyam asa sing mahiro maira paibi amasung health center asigi staff singna lamtu sengbagi thabak adu chathakibani health center adugi lamtu sengba yaukiba I dayanandana pung kunmari thabak tawgadaba health center asida ana ayek singna layang balakpada laina tinadagi khudong thiba thoktana ba haiduna lamtu sengbagi thabak asi chathabani haina phongdoki
मालेमगे अयिंग असा होंगलक्लिबा अमदी ग्लोबल वार्मिंग ने पिरक्लिबा चैथेंग कोकननबा होनबगी सरुक अमा ओइना हैरिपोक हैक्रूचिंग कन्ननबा लेबाक पेकपा मतम पुंबगी ओइना थिंगजिले हाइरे इम्फाल वेस्ट की मनुंग चन्ना लेबा लंगथबा लेप मखा लेकाई की सरुक ओइरिबा हैरिपोक हैक्रूचिंग असिदा गवर्नमेंट की असोइबा थौसिलना मियोय खरा की सेल तानफम ओइबता नतना वोट की पैसा तुंगसिनबा होनबदा चिंगी फिबम थुगाइदुना पुंकोक कोकले हाइना दि सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट क्लब SRDC ना पेंदबा फोंदोरकले Digital North East for Digital India haiba thimda North East Development Foundation and Digital Empowerment Foundation na sinduna pangthokpa taruk suba North East Award Englishing ani ke supna tara manga ki nomination ki last date October ki tang tara fawba sangdokre akupa marol www.enortheast.in dagi khangba yagani हौजिक चिंगा अमदी मोइरांगखोम वाटर सप्लाई स्कीम न कोनबा मफम सिंगदा पाइपलाइन सेमदोक सिंजिन तौबगी थबक चथरिबा मरमना स्कीम असिगी मखादा इसिंग चापिरिबा कंज्यूमर सिंगना मसा मसागी कनेक्शन सिंगदा अयु अराक अते अकाई लेरबदी अथुबा मतमदा पाउ पिबियु हाइना पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दगी थादोरक चेरोल अमना खंगलकली हौजिक सानबगी पाउदा तरा सुबा मणिपुर स्टेट लीग फुटबॉल टूर्नामेंट निसा थांगमैबन माई पाखिबगा लोइनना एम खाबम अमदी ZFC चुराचानपुर अनि ड्रो ओइख्रे ngasi sanakhiba league tournament asigi kungo humdoi suba match da nisa thangmaibanna traw kwa kaithel bu panjal ahum suinoda maithiba piba ngamkhibani match asigi tarani thoi suba minute da nisa ki ke falguni na pirakpa pass amada el rosan na panjal ama chankhi ani suba half ki humbudraga mari suba minute su ke falguni na khairakhiba ball amada ke ai sitel jit na su panjal amaga chankhibaga loinana match loigadaba minute ani khakta ngairaba matamda ke ai snauton na su panjal ama chansinduna match asimai pakhibani टूर्नामेंट असिगे कुनगमरी सुपर लीग तना एम खाबम गी सानरोय एन बोरिस की हेडिंग दा पांजल अमा चंदुना अहान हाफ फाउबदा पांजल एम खाबम ना पांजल अमा मांगजिल थादुना चनखी अनिसुबा हाफता ZFC चुरचानपुर गी गुनमिन लुन्ना शॉट थादुना लैरिबा पांजल अदु हंदोक्तुना मैच असि पांजल अममम चनदुना ड्रॉ ओइखी खुमकचम इंगोचा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की सेंतंग मखादा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना इम्फाल की मपाल कांगजेपुंग चथरकली लीग टूर्नामेंट असिदा टीम तरागनी थोइना सरुक यारी हयेंग अहान बलिकता MPSC इम्फाल अमदी YPACU ललामबुंगल अनिसुब लीग्सतना SSU सिंजमई अमदी ट्रुपु नंबोल अनिना लंबा तौनरगनी महाराज कुमार घनेन्द्रजीत मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट ESU वांखै अमदी 11 स्टार ASU अकामपात अनि ड्रोर ओइखिबगा लोइनना KIYC खेत्री इरिल मपाल माई पाखरे टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा अहानबा लीगता ESU वांखै अमदी 11 स्टार ASU अकामपातना गोल अममम चनदुना मैच असि ड्रो ओइखिबनी अनिसुबा लीगतना KIYC खेत्री इरिल मपालना सिटीजन क्लब सोइबम लेकाइबु पांजल मंगा सुइनोदा माइथिबा पिबा ngamkhibani इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना खोंगमनगी SWC की सानबुंगदा चथरकलिबा लीग टूर्नामेंट असिदा टीम तराना सरुक यारी हयेंग अहान बलिकता YOSE SC खुराई अमदी SAK युमनाम खुनौगा अनिसुबा लीगतना PYA काइरंग अमसुंग UPAA क्यामगै अनिना लंबा तौनरगनी मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट ngasi मॉडर्न कॉलेज इम्फाल ईस्ट हौदोख्रे ngasi सानखिबा नुपागी अहानबा मैचता मॉडर्न कॉलेज ना मोइरांग कॉलेज बु कुनगमंगा तरा कुनगमंगा निपान अमदी कुनगमंगा तरा निथोइदा अनि सुबह लिखतना DM कॉलेज ऑफ साइंस ना लिबरल कॉलेज बु कुनगमाथोइ कुनगमंगा तरा मापन कुनगमाथोइ अमदी कुनगमंगा तरा मापन दा माइथिबा पीखिबनी नुपीगी अहानबा मैचना मॉडर्न कॉलेज ना मोइरांग कॉलेज बु कुनगमंगा मरी अमदी कुनगमंगा तरा निथोइदा अनि सुबह मैचना इम्फाल कॉलेज ना बीरमंगोल कॉलेज बु तरा मापन कुनगमंगा तरेट अमदी तरा मंगा तरा माथोइदा माइथिबा पीबा ngamkhre मॉडर्न कॉलेज ना युम्बु ओइरिबा ngasi हौकिबा वॉलीबॉल टूर्नामेंट असिगी हौदोकपगी थौरमदा वांखै असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA Y इराबोट अमदी कॉलेज असिगी प्रिंसिपल डॉक्टर K बिरेन ग लोइनना तोंगान कॉलेज सिंगी लाकपा सानरोय अमदी ऑफिशियल कयाना थौरम अदुदा सरुक याखि
Manipur Table Tennis Association की मित्यंग मखादा District Table Tennis Association Imphal West na sinduna ngasidagi kuntraga humdoi suba District Inter Club and State Open Ranking Table Tennis Championship hodokre DM College campus da laiba indoor hall da chathariba tournament asida nupa sanaroi chamaga kun amadi nupi sanaroi nifuna saru yari ngasi sanakhiba cadet boy ki event da Thobal District ki M Punsibana Imphal East District ki TS Rakesh po ohum suinoda aduga Imphal East District ki RK Rohit na Imphal West District ki KS Joy Kishore bu ohum suinoda thoikre Sub Junior Girls की इवेंट थोपाल डिस्ट्रिक्ट की RK चेलबियाना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की आइस गीता लक्ष्मी बु ओहम सिनोदा माइथीबा पीखरे कुंट्रागा मरीरक सुबा इंटर डिस्ट्रिक्ट अमदी होमफु सुबा स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप ngasiदगी DM कॉलेज कैंपस दा लेबा इंडोर स्टेडियम दा होदोखरे पुन्ना डिस्ट्रिक्ट मंगा के सानरोय चनीगा कुंट्रागा मापन सरुक यादुना चथगदबा टूर्नामेंट असी हौदोकपगी थोरमदा DIG रेंज 1 IK मुइवा मणिपुर बैडमिंटन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बिजोय कोइसन तु सरुक याकी Manipur Badminton Association सिंधुना चथरीबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानाखिबा इंटर डिस्ट्रिक्ट की जूनियर टीम इवेंट ता इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को ओहम सिनोदा माइथीबा पीदुना फाइनल चंख्रे अमरोमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट ना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट को ओहम अमदा माइथीबा पीदुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट सु फाइनल चंख्रे हयेंग फाइनल सानरगनी इंग्लिशिंग अनिगा सुपना तरा तरेत की ओइना उटलौदा लैबा साइंस सेंटर दा याउनबगीदमक मेडल फंगलबा सानरोय सिंगी मरकता टेस्ट तौदुना खनगदौरी सेप्टेम्बर की तांग 19 फाउबदा चही 32 35 सुबा सानरोय सिंगना टेस्ट असिदा सरुक याबा यागनी अकुप्पा मरोलगीदमक अक्टोबर की तांग 3 दगी हौना 33 फाउबगी मनुंगदा नोमाइजिंग नुमित नत्रगा स्टेट हॉलिडे नतबा नुमित सिंगदा साइगी ऑफिस लाक्तुना खंगबीबा यारगनी तरागा माथोई सुबा प्लेयर्स ट्रॉफी लीग कम नॉकआउट ओपन काउंट टूर्नामेंट या स्कूल ए कांगखुद माई पाखरे ngasi sanakhiba tournament asigi Nepal Super League ta ya school A Kangkhutna LSK Wangoi Kangkhut pu panjil 19 ta maithiba pikhibani ya school Kangkhutna Sinduna Sri Sri Govinda Deva Gopal Deva Mandap ya school Jinga Kham Laikai da chatharakliba Kang tournament asida Kangkhut 13 na saruk yari thasigi kundagi pangthokpa haukhibani Hayeng Gopal Deva Kangkhut ya school amadi Nika Nilakuthi Kangkhut anina lamba taunaragani अरोबिदा बुलेटिन से हेडलाइंस मुखना मियाम दा थमजगे चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी ने हेल्थ केयर सेक्टर ना महाकी गवर्नमेंट की अहानबा प्रायोरिटी ने हाइना फोंदोखरे खुलाई पाइदुना लाल हौरिबसिंगना खुलाई थादोक्तुना नेशनल मेनस्ट्रीम दा लागना बहोनबना लैबाकी अफबा ओइगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंगना फोंदोखरे अमसुंग ओनब किशोर ना मणिपुर की 13 सुबह चीफ सेक्रेटरी ओइना ngasi थौपु हौखरे